Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum Universal Gazing görmanlar жана каттоочулары. Бүгүн биз өзгө мал базарынын арттан алсаты басмекчибиз. Жашты кылып катачылсак видеонун башында эле кечирим сурайм. Лайк, подписканы басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Көптөн бери видео чыкпай калды эле, кечирим сурайм. Эми тынбай чыгып турат. Бүгүн ушулай 2020-жыл 10 февраль анда эмесе кеттик. 120 миң сом дейт, 100 миң сом баа болуптур, бербей койт деди. Улагы жок экен, үйүрү бар деп атат. Ол жаңасы 100 миң сомдо да деши. 75 миң сом баа болуптур, бербеди. Азыр көз астында. Улага чабалган эмес, бирок минимиптер. Кызыккандар минип көрүп атат. Эки сыяты 120 миң сом дейт, 80 миң сомдон коюп бер деп туруп, бербедим деп атат. Улагы бар экен. Көкүрөгүнөн кетип, жарып келет окшойт. Улагын көрүш керек экен бирок. Арка тарабы. Сыяты 150 миң сом дейт, 90 миң сом баа болуптур, бербей койт деди. Улак үйрү бардыгы бар экен, кутунда жана шишиги бар экен, ал неден болгон экен билбейм. Ол нар такасы сынып кетиптир, жарылып. Азыр бетинин астын көрсөм, аттын токтош кыйыныраак окшойт. Оозу жарылып кетиптир, канып атат. Асы 160 миң сом дейт, 120 миң сом баа болуптур, бербей койт деп атат эши. Улак үйүрү бардыгы бар экен. Мына көрсөңөр, улак эми сонун кетет деди, жазык эки асы болсо. Улак жарап калган ат. 150 миң сом дейт, 100 миң сом баа болуптур, бербей койт деп атат эши. Улага чабылган эмес, үйүргө коюлган деди. Аябай сон жоон ат экен, мына чоң. Российский порода экен, кайсын десем айтпады. Сыяты 150 миң сомдо деси. Үйүргө былтыр коюлган экен, бул быйыл барбады, улакка чабып атат. 100 миң сом баа болуптур, бербедик деди. Онанда такасы жарылып кетиптир, ошону көрсөт. Жаңасыйды 200 миң сомдо деси. Баа болду экен, бирок базарда эң кымбат аттардан бири экен. Чоңдугунан көргүлө өзүңөр.
alınып тұр 66 мың сомға. 67 мың сом пайда өрті бербедім да десе. 70 мың сом берсе берем деді. Жақсы, екі асы екен. Alınып тұр 58 мың сомға. Рабочий атты. Жоğun atken bırak moyun görsün. Basışın görsün. Anasıydı 70 bin sondaydı 65 bin son bağ oldu. Berbe koydu dedesi. Minilingen bırak kulağı yok. Kulak öyresi ot. Tasiyatı 100 bin son değil 90 bin son bağ oldu. Berbe koydu dedesi. Kulağına yürüne garanti verim dedi. Onun var dedi bırak toş nemesi da. O grotma böyle ayağı uzun da eken. Yaptı 100 bin son değil. 90 bin son bağ oldu veriyor oynuyor. Bulak ürüne garanti verim dedi. Arkasından bir göstereyim. Soğutulan mı ki? Soğutulan mı? Evet, binilgen mi? Binilgen mi? Moğun kaça dodası? 70 bin yaşıcı. Жаңасы инге базар қанша берді ага? 61 ата. Az айланып көрсем де. Екі бір қорау. Бөлек пе? Az есін 10 минут сұрайын, 15 екранасы жаза кетем. Атты 120 мың сомда данчаға аралашмады ода 85 мың сом баға олдыр, бербе қойын деді. О, көрді санар өзіңерін жоғындығын. Ooo! Taylarda. Avgust 2 yaşa толып dedi. Nasıl yattı? 80 bin som deydi. Bozar qancha so'radi? Aga. 70. 70 bin som deydi. Ular ürüne garanti verim dedi. Var жерде танымал ат екен өзіңіз көргенде дейлі. 60 bin som deydi, 50 bin som баға болып тұр, бербедім додады. Кішіне өдірақ берсе берірем деді. Менілген емес, өзіңер үйретіп алсаңар додады. Екі асат алынып тұр, 53 мың сом, 60 мың сомды сал қайрас сатам деп тұрады. Кішіне пайда өрсе берем деді. Екі асы екен. Рабочий ат, улаға чабылған емес. Бірақ сұлу ат екен. Марчеде танымал. 55 bin. Nasıl toқып 300 минут тұрам дейді. Сатуға қойғаны. Спортқа қойылған ақшалар